padang kala. Kak. Ya. Lalong sana poda limanci nih. Karaja ciki yang lo. Main ke. Karaja main. Main kuda lumping. Iya kalau mau. Kak. Yang ke. Sentan mesulu sih. Pada bagusan gua banci nih bena bede. Nyata yang ngajak ci main kini. Pas kakeknya gua banci nih cara orang soklat kakeknya. Tidak sekali orang coklat. Bener. Aduh, Gusti Ayu jeget nyak sekali dumro Gusti Ayu. Ya ranci tumro. Yang ranci tumro. Tumro kita menjepok. Tumro kita menjepok. Maaf satu kata. Dumro. Sing tawang bintang sinetron nih, Rak. Hah? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Cintami Atma Negara. Cintami Atma Negara. Yen cai cintami. Oh, Cang Cintami. Oh. Bintang sinetron, Cang. Sing Hah? cintami Cijen Kintamani. Oh, Cang Cintami. Oh. Thailand Cica. Penyanyi. Penyanyi apa? Sing penyanyi. Apa tuh? Cica Cicing Calek. Anuan. Lang Gusti Ayu ngelaparkan cintami bese cica bese. Ciceng kintamani bese. Cinceng kantamani to calep. Gusti Ayu. Men kan kan. Wenten telepon sane wawu. Inggih, Yakti. Untuk yang Nggih. Inggih nyaman kikian wau nrimo. untuk yang sekan. Nggih. Gusti Ayu kantun mau kolam. Prit. Wenten telepone didiang kurung ngamil. Dara. Nggih. Nang si makena ha bede. Nggih. Amune suba makloni yang di karang kematian. Ni si kebajangan ni. Sing taen yang ada nak bani bakal nelpon. Cai suba nama. Ajin yang kadang-kadang. Doni jani pemain jani. Ada di mau bani nelpon. Nggih. Menyen tu Ra. Beli wayan tuh. Beli wayan. Nggih. Una jago. Nggih. Beli wayannya Ra. Beli wayan karas ya. Anyangen nulis iku karas. Nggih. Ra. Cica. Beli wayan karas nu teruna. Kari druling tuh. Ruling. Truling apa sih artinya truling? Druling truno lingsir. Nggih, terno lingsir wau 69 umur nih. Dan unengan beli karas. Beli nih mau pamit lagi. Beli karas tukang cukur mau pamit kadap nasi. Era. Ya. Biasanya yang beli karas truling. Yang nggak suka kenyal ngisi kebajangan yang ini. Biar ya aja apa. Pokoknya kar terima ya. Era. Ya. Apa orangnya beli karas ini? Mi bon bungutnya. Nyara cebut. Dan ke parakannya dulu kemak kemik bungutnya gente. Lega. Iya. Ada mak yang. Dong. Ra. Ya. Apa orang beli karas? Ra. Dan Gusti Ayu dijerak. Anak mau kolam beli gente. Mengapa ada orang beli? Ada orang beli rendane Gusti Ayu. Gusti Ayu ngorang nyilih kaco mato gente. Salam sing itu. Salam rindu. Napi Gusti Ayu. Napi. Aturnya mancina. Napi. Ilah-ilah apa penyeluhan. Cisi ngamu nyuh teh ngamu penyeluhan. Neng apa penyeluan? Gusti Ayu, engkang mau. Sing apa penyeluhan? Yang sing apa penyeluhan? Tunggu dia unggas ngelok dia seret kata jak seret. Dan penyeluan ikan nyeretin. Apa tuh? Gusti Ayu tanune semaku tuh. Semaku. Ilah-ilah ngapa sepaku. Ra. Ya. Ayo dikas nih. Yang ngentutnya. Wih, kok nih? Amone jagain tuti pengit. Iya, sangat ada ngentut. Bani kau Bani. Bani ki ngentut. Jangan bangko, jangan.
Aduh. Jangan sing ngentut. Wah. Gusti Ayu jangan ngentut. Biasa udah ngentut. Ji sing ngentut. Sing. Jangan ngentut. Ra, Iya. eh, Ya. yang cipas ke Jawa. Nggih. Bertemu aja beli karas. Orangnya Nggih. beli karas. Kengkeng gilek-gilek. Bilang wisuda mah kitu dia. Oh, karena gerakan yang merangsang. Nggih. Sebilang usut dia begitu ngujanji. Kita manyoh. Nah, Ya. rangkaian beli karas. Nggih. Beli karas. Salam manismu diterima oleh Gusti Ayu. Jangan lupa kirim salam lagi. Yen jang lah nyamon ini selidan kabang karbit dinas. Yang gitu. Ya kapan si karbit? Dan yang nyekap yu suka nasa karbit agan kenten. Dah, logamnya melu. Nggih. Ingat-ingat tangi pancene dari Parakan. Nggih, menapi Mang. Ajen yang ada jadani. Kan ring puri minam. Benar, bolas lemang supaya yang kalian. Itu tangkel di puri, adanya di karang kepatihan cara putri pingitan. Sing banget medal ke Jabu. Tendados medal. Saya ajak dadu ngiring dini di karang kepatihan. Kota patut. Nyenaknya sing sebut, pikiran susah, sumpah. Sing banget medal ke Jabu. Arsan Gusti Ayu sane mangke sampun api. Nggih, menapi kayune mangkin. Perak ajak logam. Nggih. Cutat kuli di nane jani sot sebut. Nggih. Liangan kenahan. Nggih. Jalan dini ngipurang dewe ajak ketelu. Patut makening, patut maigal-igalan. Yastone sing banget pesudah sebatang bayu nih. Paksa engal dua. Nggih manglo purna kayune. Bener. Durus. Nih jani, cai bisa magendeng. Yang bisa magendeng matur, gendengan aturan. Yang bisa ngigal dengar, igal aturan kayaknya mah. Nggih. Si kendeng apa kan bisa? Akeh yang mending gending. Oh, duang yang manci Nggih. gendeng. Udang gending berikut. Oh, ipur na ayang dini pangseng sebat. Nggih. Ayan lagu pop Indonesia bisa Ci? Ning. Pop dangdut? Ning. Pop Ning. Bali? Ning. Lagu barat? Understand. Lagu barate dendo jemakul lek katine ring idodane Jang lep. pangsing nekang plungwa. Plungwan kengken tuh. Rengas siap rengas kucet rengas ke lagu barate. Kengken maksud sini. Kuliah lagu barat itu rengas bekedang. Nggih. Maksud sih kangkes itu? Lagu barate kan ke barat ke burut gitu. Aduh. Kemarin lemah lengah. Yang kena ngurimi sekolah ngelekat di balik banyare medom. Sangkal titiang tandaman mas sekolah tan gedag titiangkin guru nih ane gedagin titiang. Kemudian guru nake gedegin. Ada guru belok ngajain titiang. Ih, kayaknya kan? Ini ilmu pelog nih. Guru belok ngajain cang, kalau cang semua kita masuk. Tijan tongos guru blog. Orang Tijan gila ya. guru naik. Jani kene, gurune masuk mau ke sekolah, cang di sekolah, Rara. 4 ditambah 4 kudu, Ra. Orang guru 2 tuh metakon kencang. Panak bojong. Pitra kesasar. Yang kena yo gobo kene cara tain temlek ke kene. Otaknya sih bisa berpikir. Guru tuh tawang sih. Sangkalanga metakon kenci ingin menguji kemampuan Caine sebagai seorang murid. Apakah mampu? Lekotokan ibu anak guru orang blok. Orang kibo kene panak pidro kan. Oh, titiang belum. Bener. Nggih. Kita berumah ya, Gang. Ibu ngatur orang ayah. Lagu barat sing dadi barat guru. Lagu apa karakterang, Ci? Lagu Jawa. Lagu Jawa? Nggih. Lagu Jawa, Ci bisa? Ning. Tuh lagu Jawa daun tukan. Ada tukan. Nggih. Kedangdutan, Ci, apa ke pop? Kedangdutan. Lagu Jawa. Dangdut ke dangdutan. Kang kan? Nggih. Siap. 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 Nelongso hatiku nelongso
Kan gila iki. Saiki wong gak gila, iki wong patek celeng iki. Dan wong patik celak wong edan iki. Wong edan. Kue wong edan. Wong edan kita benpok. Wong edan kita benpok. Maaf tidak kata. Macem-macem wong edan kedadak, guys. Yang kere dengan cigeraan wayang wong. Semutan sih. Wong edan. Beli kasang. Melita lo dikintamani, Melita kuwo di Banjar Bitro. Lo macamnya ini, tuwo demen mitro. Yang menghina Cio. Kan? Terlalu merendahkan derajat kaum wanita Cio. Lo caranya ini demen memitra. Ngawak mau mitro. Memitra orang Cio. Sentahin mau mitro. Sintain memitra. Cenganin. Sintain. Anita Wangcang berselingkuh. Berselingkuh tuh memisanan ya. Pencepok. Berselingkuh kita pencepok. Maaf 4 kata. Golo 5 kata dari silur bang-bang kotokan ibane pencepok. Mari. Alap-alap buah wanine kunuang wading keranjang. Alap-alap kuna janine suba bang sing tanggung jawab. Oh. Baik, bidan yang sing bertanggung jawab. Martuni beli yang tiang baju kutang. Kosong. Ci bangos bersing tanggung jawab Ci. Tidak ngadi sing banget nih. Nah mana? Mai apa? Mai? Nah banget ya nah. Ah, Cek nasi bungut ibu. maru ajak liu, ne banget di dia plik kasang. Ingin? Plikas sana. Plikas. Bungan tuwung, bungan madori, kacang mau goreng, mau ada karung, dijang uwung nyakin nyai, bagian korek, kacit perung. Siap. Kita apa sih yang Disaka. nanam pangle di alas pangli, badan dulang ke pang dong. Pula bali aja lemah jelek, konen karwan, gua sombong. Bocah orang konen. Saya sombong saya. Cang naksakan nepukin nih bangkeannya berung. Jadi poci. Duni tendang ini karma siram keraningnya. Sung kadena diklabai nak cang ditebenan indet cang. Saya itu mana? Kene dani Gusti Ayu masih sing ada nyen oke. Begitu imang mencaban. Aduh. Gusti Ayu kan goreng jete. Ana sing goreng ya. Kerek. Yang sing daen siram di kelabati bobok sini. Yang sing bani di kelabati mesiram yang takut jak lindung. Ajak yuyu. Mara macam lempang silet yang ai gogonya. Kadeno. Kukil. Aduh, bunyi karang asem ini. Apa diketu keningan di belak. Lek keningannya sing kanggo. Kamu.